ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Süre Ali İmran ayet 8. Ey Rabbime, pişti ku em ketin rıya rast, yani pişti ku me iman bitte ani, em bun Müslüman, mesele hoşlara dani, tu dilime edi ne kalbini, tu jihela khava rahmet elime biki, Khudan lütfa mezin her tüy. Yani insan kudbeşi ez bu Müslüman, edi tamam elçici bikim, ez bikim elçi güneyci bikim xamamının çavabı ez Müslümanım, Khuda men affu dike, eviya şaşı. Vakti merket riya rast, merket dini İslami, mer bawari bu Khuda ve emri Khuda, kanun nizam Khuda ani, gere mer servi biru bawari bisakne, ev emri Xudai Teala çibin gere mervi jî pêk bîne ji ber xatirê ku mervi jî wî dînî cardin dernekeve.